I ma'am Punamakta Kurumzari Maroina Hayeng February Tari Kungamat Hoidagina Mars Kitari Kun Pau Satagadori Badugumba Class 12 Ki Yamna Marueba exam Ashida Saru Yagadoriba Isasin Punamakta Egi Magi Degi Sarkar Gimagi Degi Manipur Miam Gimagi Degi Yaipha Paujer Pizari Manipurgi Toy Bairang Mark Sida Akoi Ashiki Mirol Amadi Tungi Mirolgi Pananaba Tawainkang Su Lepa Yadabanina on the Manipur Miam Dina Apil Tobjaning Basi Lugumba Isasingi Library Lekodoriba Yamna Luraba Skumba Class 12 Ki exam at the Masida Makalamatagi Iran Ban blockade Aduga Angangsingda Mipaibeaba Takatpeaba Magi Lariki Lamda Larik Pabada Akai Pigate Makalamatagi Tabuk Tongsing Tobidanaba and Apil Tobjari Aduna Amuana Manipur Gimiam the Maruina Asugumba Satra Satri Kayana Saru Yadana Tagadoriba Class 12 Ki Parikashida Mangol Pipiba Mayam Changana Makoibu Akogi Tungilambi the Mai Papa Winanaba Koi Mangol Piminasi Aduna Ekoi Sakargi Saitigisu Yaringai Palm Daba Toduxing Thoktanaba section but Tabak Thoramsing Ekoi Ayamana Sulokale and the Hosik Sulokot Paleptri of the Mayam Punamagna Angang sing sing a Sibu Perkata, the Santi Lane of Hazana, in a single Tananaba, Mongoloinaba, Equipuna Magna. Short of Coraminasi in the Mongol Piminasi had Nai Yaipha Pausil, Mongol Pausil, Satra sing the Punamakta, Mongoloibu, Ibu, Haganagi Site Hizari.